Oil spill vessel ML Sharwani at our Captain of Ports jetty. Present for the function, our Secretary for Ports, Mr. Reddy, Mayor of City of Corporation of City of Panaji, Madkekar, Makija Pinto, and Victor, ex-mayor Mr. Choprekar, and the Captain of Ports, Deputy Captain, all the staff present over here, and media. It is yet another milestone to Captain of Ports for this oil spill vessel ML Sharwani PNJ 800. It is built by Mandavi Dry Docks Panaji at a cost of 4 crores 18 lakhs. It will be stationed at Britona, and whenever we receive a call that there is a oil spill, this vessel will immediately go with another vessel to fill in the oil, and we will get the oil to the shore and send it for treatment or other facilities. In the rivers we sometimes see oil spills because of various reasons. Sometimes barges sink. अशे oil spill आमका main inside at the mouth of the river वचून मेवता, म्हणजे where the ocean starts. So whenever we get a distress call of oil spillage, shipwreck जाता, म्हणजे खंय तरी बुडपाचें हा जाल्यार इमिडिएटली तितली ऑयल काडप, स्पील जाल्यार पळय ती ऑयल काडप, हे एनवायरमेंटाक खंय तरी डिग्रेड जावंक पारना, म्हणजे आमचो दर्या पोल्यूट जावंक पारना, ह्या खातीर ही वेसल हाडलेली आहा. अनेकदा आमचो कॅप्टन जो आहा ताका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता, तेज्या आख्खे टिमीक कॉंग्रेच्युलेट करता, कित्याक ही वेसल म्हाका दिसता कितली वर्साचो डिमांड आसलो, ही फायनली रेडी जाल्ली आहा. आमी आतां नित्य इनॉग्रेशन केल्लें आहा. मांदवी काम आहा, मांदवीचेर आमकां बार्जी दिसना, नाजाल्यार मांदवी रिवरांसून बार्जी मिनटाक एक वयताली, आनी ही जेन्ना बार्ज स्टॉप जाल्या बिकॉज आयर्न ऑर एक्स्ट्रॅक्शन स्टॉप जाल्लें आहा, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर. म्हाका दिसता आमकां बार्ज टॅक्स जे एवरी इयर येताले तें बंद जाल्लें आहा. रेवेन्यू टू द स्टेट कॉफर्स इन टर्म्स ऑफ बार्ज टॅक्स आसूं, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द barge owners and the crew